Ngiyakubingelela egameni kaJesu kuphi nakuphi lapho ukhona khona. Utholeke naleli thuba lelihle lekulalela iRhapsody yemaciniso lokuyincwadi yaNkulunkulu ebhalwe ngumfundisi Chris Oyakhilome DSc DD. Lamuhla-ke ngumsombuluko tingemashumi 20 enyangeni yaBhimbidvwane emnyakeni wa-2025. Namuhla umfundisi uthi kuncoba kwakhe etikwaSathane esihogweni. KubaseKolose 2:15 uthi babusi nalabanemandla wabemuka tikhali wabathela ngehlazo ebaleni abehlula ngaso siphambano. Amen. Kuncoba kwaKristu esiphambanweni kanye nasesihogweni kwakungesiko kwakhe kwakukwethu. Ngesikhathi abethelwa esiphambanweni wathatha indzawo yethu kuleso siphambano. Lokho kusho ukuthi ngesikhathi abethelwa wena wabethelwa, ngesikhathi afa wena wafa, ngesikhathi bethula umtimba wakhe esiphambanweni bawungcwaba ethuneni wena wangcwatshwa kulelo thuna. Amen. Bese iBhayibheli lithi waya esihogweni, wamikiswa esihogweni ngoba sonke soni lesafa samikiswa esihogweni. Ngakho uma Jesu afa waya esihogweni njengesiboshwa ngoba abethethe indzawo yethu yekona. IBhayibheli lithi wendiwa wabasono lobekungasadi sono, Kristu abenganasono noko uNkulunkulu wamenda ukuthi abesono ngenxa yethu kuze kuthi ngaye semukeleke uNkulunkulu ukuthi silungile. 2 Corinthians 5:21. Amen. Ngakho-ke ngenxa yetono tethu Jesu waya esihogweni futhi waphelelisa kuncoba kwakhe etikwesono kwaSathane kanye nemadimoni ebumnyama esihogweni. Wabehlula endzaweni yabo. Khumbula lokusho iBhayibheli kubaseFeso 4:9. Pho lokuthi wenyuka kusho kuthini nangabe akusho kona kuthi wake wehla waya phasi emafunjini emhlaba. Kwakungeke kwendeke kunoma ngubani loye esihogweni ukuthi aphume futhi esihogweni, kodwa hayi Jesu. Esihogweni Sathane kanye nemadimoni onke ebumnyama ahlangana kuJesu alwa naye, futhi kwakusesihogweni lapho Jesu ehlula khona Sathane. Amen. Wonke lobekasesihogweni kwakumele abheke phasi akhothame Sathane, kodwa Sathane akakhonanga kwenda Jesu akhothame. IBhayibheli lakha sifombe ukuthi amthelekela kanjani Jesu emadimoni aphindze zama kumphocelela ukuthi akhothame kuSathane. Kodwa Jesu wakhipha amandla kuye, wakhipha tikhulu, wemuka emandla kanye nebabusi bebumnyama tikhali futhi wabethela ngehlazo ebaleni. KubaseKolose 2:15 wancoba etikwabo uloko kulwa esihogweni. Amen. Onke emadimoni ebumnyama abona Jesu ehlula Sathane futhi athatha tikhiya desihogo nekufa kuye. Sitawufunza kabanti esifundweni sethu lesilandzelako. Haleluya. Kuchubeka nesifundvo ngafunza kubaseKorintiya 15:54 kuya 57, nebaseHebheru 2:14 kuya 15, nebaseKolose 1:12 kuya 13. Amen. Kulesikhathi sitawuthandaza, utawusho nangomthandazo emva kwami uthi babe lothandzekako. Ngiyakubonga ngekuncoba Kristu langendela kona etikwaSathane nemandla ebumnyama. Kuncoba kwakhe etikwesono kufa kanye nesihogo kuncoba kwami. Ngihamba ekhanyeni kwalokuncoba ngibusa etikwetimo babusi kanye nemandla ebumnyama. Ngiphila ekubuseni kanye nasekulungeni kwaKristu. Ngingetulu kwemncobi. Haleluya. Ngiyathemba ukuthi uyijabulele kakhulu iRhapsody yalomuhla. Amen.